Fatalo fatu si o tatou watunu, I tiu te foi mawhaiva sa whia ngai mai tatou ili nei asu. Usi mai ala whaafonga se tasi le nei o whaupoponga wa tatou tala mai Samoa, mai le tau tua le loa pei mo le nei aso tofi, se fulma le lua Januari lua afe lua se fulma le tolu. Ia tatou tala to mua, o le aso ata e awa sa wharaile, o le a whai aise sauni ngā lotu, ale matanga luenga o whaamisinonga, e talo si ai ngā luenga al whaamisinonga o le nei tausanga lua afe lua se fulma le tolu. E pei ona whai ai tausanga ta itasi, ai le a matalia ngā luenga o le tausanga. O le a awai uma i ai le a fionga i le minister o whaamisinonga, whaapea le a fionga i le whaamisino sili, ma le vasenga o whaamasino, whaapea le au whai ngā luenga atoa. O le aso fo i ata iau, o le ata puni aloa i ai le vai aso whaapitoa, o ana pongi a le atunu. E pei ona sa tatala ina i le aso sa, e talo si ai ngā luenga o le nei tausanga, ai maise o le fōlaunga a Samoa, mai a whama matangi, e pei ona iai le nei vai tau leanga. Ua toi fo inisio tangata sa malanga mai Samoa, e whai aso fia olo o ngā luluei, ini usila ma au se talia, I visa whai ngā luenga tolu tausanga. Peitai, ua tau fia le tu mau ngā luenga whaavai taimi mō tangata uma, I le masina le nei o Januari, e au fia ai ma I la tau olo o ngā lulue fo I visa ta I tolu tausanga. O le mai e ai o le tau mawhainga ale malo, e pei ona tau mawhai ai, e whaata atia se ala fua, mo se whaata utonga o le nei poro kalame, ona ua mai tau wina, ua su e mea ai nisio tangata. Ai mai se o le telo whaafita auli ua awhi ai o tātou tangata ini usila ma au se talia. O le taimi nei, ua tā ue se tasi o soi o le matanga luenga o pisi nisi ala manuia malipa, le vaenga o avanoa whainga luenga whaavai taimi, o loo ta tala le avanoa e anga ia tuai le atunu e maasani ona malanga I le maasina le nei, ma le maasina fou, e asi o la tau avanoa whainga luenga. Inisi o tātou tala, o le tae aona le nana whai aise whailoa inga le matanga luenga o le soifua malolo ina, ma le la tau ofisa sili fou, le songa le profesa, ia ai ono Alec Ekeroma, na awai fo ile a fionga I le minister, ia avalasi lua pito whanua, to o ngamana ta fito sele, I le asauninga e wha whailoa ai ai le ofisa sili, na ave ai le wha amaro si au ile au whainga luenga, e tā ua o le ngā lulue whaatasi, a wale tau tua ina le leio si o tātou watunu, na saunoa fo ile ofisa sili, e te lese ngā luenga, e au ona whaatino mo le si tia I lunga o ngā luenga, po le au nanga le matanga luenga. E te le fo I vaenga e au ona whaaleleia, ai o le naunauta inga, e mana o mialo lātou ngā lulue whaatasi, I alo whaatasi le vaa, e manu ia ai le lātou fo launga o le nei tausanga. O le sunga I le profesa o se fo maisa ngā lue, o se whaululunga o le universite I papa I ngala. Ua fili nei, e tau ave ina le tofinga o le ofisili o le matanga luenga o le soifua malolo ina, mo le tolu tausanga, e sui tūlanga I le ali I fo mai, Dr. Lea Usa Take nā sewi, sa ia tau ave ina le matanga luenga mo se taimi umi. O le toe amata I o ngā luenga maasani o le nei tausanga, o lea fo o iwa toe amata lia ai mafuafuanga whaata atia le ofisa tu to tonu, o le kiwikiti I to tonu o seo tātou watunu, e pene ona iai se whailoa I ngā le ofisa, manisi o suita alu, o lea whaanga tama I le ofisa whaavao māloi tuana I matu I le aso ata au. O loo au fia ai tama ita I whaapea fo I mali, a wale ta amirisanga o le Pacific Cup o lumana I nei, e whai ai ta penanga mamau, mo nisi o ta amirisanga o le nei tausanga. Ia, whai ua tfo ia tātou pū le tini o le nei aso, inisi o to tonga o saunoanga mai le awhionga le tai o le itu o loo angai le malo, le sunga ia tui la epa, Dr. Sailele malie le ngoi. Tunga le ia ka ngaka I, ianga mea ia ruf, kele ka ko whase ingai, te mai ngā mai le kasi 5 bilionga I le United Nations. I awala mai la sau se malo whakasi ngāia. Mea leo le kāpon tui. E le vā lava o le kungu. Ma pisi misi e afo e afia. Ele e mai se malo whakasi. Al wha le mo wai mako. A wha peko e puka e uko. Ma mai le e whai I. O ngā mōri a lore. Ja, e ngisi. Al wharo lawe le media le tātou I whafu. Ele ngoka. E wharo le mai lana ngā. Ia inu whai aku ia o kou ngoka. Le ngoka hoi mauko. Lea. Lea na mako ngoka. Le wharo me lawe me le whafu. E awe se se ai whaamtalanga o tātou nei Samoa. A mai se alale. Le lao ke whamkala po ia ko.
E sirio ko kapa se ia se whamkalanga mai o le menari. E le pula le menari. E le anga o la ko kongo ngai handlinga mei. E le handlinga ko se pare mia le handlinga se minska. O mei e whai e mkanga luanga. O nga la ko o mai leo o whamkalanga i lunga. E li kai o ka ko i ngā mea. Me ngā ka kontredi. E mamna mo kele ai o e le mon meo le ongi mo proketi. E me whai ai la, mo whai ngā luanga i e fia i loa po ai pe fia le i a kane. O a vo e o mo meo le oksene lea e whausia nge mai i lau na au. E o mangeo kele i aia i se kulanga vo le wau mai ua mangingo i se me whapena. Ia, a le marola le enge, e kaunga kilo i e mea. Awa ta o ka pan whamkalaka. E le kausan karuea o mako i kukonga. E sau le whamamana manga le pule o lo i enge o se tamatai le leitene. O le whakaamaka lako prokeki. E mwhai ai o ngā kilo i mo meo vaengo o le kungu. E a makai i poklami. Oro, i li kai au ka ko ngā mea. A whai si tua inga whalenga i nei le tau le leo no swafalo o whio. Ia, e la so wina ngaru, koe ngā mea whape. E kau ngā ura maa loi o e whaasako. Tira ngau. El maa loi ngai o whawhia ngai loa. Si fia le le ia fia mea fo. E le aia ni whangua whakau. Awa o ia lea sāwai. Ai mo funga whaa. O lea e whai ia kua inga. Ia, le la mo i kukonga. O a mea loa e a ho e whasao mea ngā. A lea kau kala mai ai ia seprik. I lea ia ni whangua whakau a whananga nu. Ingi sainga. Ia la la se si mea koe. E koe a ho e koe whai ai. Le mea ngā ngai ka kukala maonga le whai. Ia pun foi lá eu coure ia kulang va pena. O va sa ole ko media. Ia media fa valere ia so mai fa. La fionga la te fasili fa mole lava. Ole e falling mai ole aso sfulu lua mai aso sfulu to aperila le wa fa mo to me America Samoa e to tali malo el fino tanga fo le Samoa e lua. Ai ol fona tanga mon muli na fa atino masino o ke to pato sanga na te nei i pia ol fasili fa mo lo fionga polaso fina ngalo o ani tu langa mani ngalo nga yo nutino mai i tengi pu fa pe nei pa fa pe ole la o suye fa pe fona tanga ne okay le lopo sa ol fa se lopo okay le lopo fa o sa ele anga o mako kalanguanga ai mako filo inglesa fai ma le ko vanga ma fafuku e no mako boy asia ka melema mo fala no mo ia sai se ma fa penale e ruo fongo ko saka ia fa pe mai ne o vam kalang e se me la fa fongo ruo e ni me kalangwa ai me se ma ka po nga mai ko kuina ai kware mas ka ko ka po nga nga pa wale me nga ka pe nga ka ko ka ingosu le kulanga la mai la o falo ma ole foi sa o ko kala mango ya le fengo fie felo ina ya ka ko kuina la ngai ai vaenga e me fai o ye kere vaenga e a fika ko o lai la lor problema fa ma lo kere Amerika e ngai vaenga like fa ki ngoi ka ko va fer la ma o me voy nga lai o ka kasi ya fongo to sama e ka sanga ma ko tai ma lo lea. Comme voyez comme ma foi fa au permele.
Kei o akangia mai. Iro ngau kele ia ko vanga ngakai. E fai so i fo. Le la sa mafuai on kau o mio misi ore si kani pe ko aka o sangari ko fesi fo. O le sa ko fo ya ku mi. Wa ya le o ngal o filoi. Pe sa ia le ngava pe nga falengi mkau. Whakarmoi. Ia, ora ngā kariako i le whawsi. Ai le o ilola ea, le nisi mea kau, i le vao kua lua, maisea le kulanga le o whimarangai. O le whawhikau ni foi whimarangai. E kere foi le leo o le malo kele i tula mai e foi la le kua oi e le kongola si ya O fionga le ua mai au koe fo yaku i le toa Samoa. Le ua ngā sa fo i le malo le ni mafe kamakalo ko kas ya e pe ongu se lau e pe lua se lau i le manu Samoa kai kofi. La so fili ngalo i le se ringi le wale sa e sa ngoa la vai manga i pe ave i se milionga i kamakalo. o le maurunga le ngau i ele riki ia ma le alanga fia le tātou tunu me se foi whalau i loa le larolangi ako a wha ni kupe le malosi o le whalau i loa ma e lo kau fi whekau pilionga kana ma gora kau le whalau i loa le kia loa kongi TV ia pe fiafe kongi kuai whasalo kuai ia lau pisinisi ngei ia weka ka whakawoku le mea o whalau lola o Samoa lea nga whai le toa Samoa whakau pilionga kana lalala nga le sa kupoe fwoi nga kupeni ia peka ia e ngā mawhaari al kako mga ia le puno ia mea umane il malo ale vanga mo mora nga ale vanga longa lua ale kupe lea nga mai ale kupe wala mai sifa ale sifa ale fana tonga lea sa au fatu ina to sana pure pole iwa lua ya le seni ai mo meo o pisinisi fo le me malu fa ai mo la ka fo kupe ele le seni al manguia molako ele kongia la ko la forma la ko e lunga fo la forma le e fa we me fa pena ko suwa fe la fa yo kampani ia wo le skalmai o ka ko si limo se la wafi o ka e la e fa kupea il pakke che il maloma ma mo vai kupe che le mo calo al far venerdì e che era come fai con una piscina ale tu lo mala il fa vesenganga le nga fai kusa o le fa la u lo al mam Samoa o ele to Samoa ko fa la u lo ele mam Samoa ia le sifa le fa la ko tu moti ia mala tu business ia fai ma se ia tu nu ia asia ko ke le au compagnie la nga per le scalmenge le cengenge ala mo fa la ku ngana fa la uno e ko la ko komi le ro e le so samila ora ka le na lo mo fa e voi me va per ia e ki kwe mo le lau pi ia o a fa lau longa e mon Samoa le ki kwe company ia la e pe milionga a merele con e mai a o fa e pe mo ka usanga kalu mo fa ile ala e mo foi kala foi le e ki kwe hotel ki el mon Samoa o
le winga la tala le faya o tupele na ane mai fala bo le sifa mo le ngaruenga o uma na fai le to Samoa mal manu Samoa e fala uloa ya la to pesimis o lo winga la o mna fako in fa pesimis a winga la le to sa o yo kako fala bo tola la yo I fala bo ye le malo fala bo al malo ai salane so sane mel malo so sane mel malo e va ku kai il palmene passia era un bello sì e attorno alla il fuoco alla cifra e là o fai il malo o il mezzo poi si svagari io cavo il malo perché con tua curva a fare un fenomeno ya Ia o le nasi o to tonga ini sio tulanga o meo tutupu sio tato watun ui Samoa nei molo si le fia. Mai le tau tua le loa pei Samoa, whaafetai tele le mafuta mai, tō whaasoi fua.